ye koi no ensemo ekopue ne se Daddy Lumba aden na waware na oyiriti baby no akofa oba afoforo nso ne nete onu se wan ye die o se ogitumu eho odifo na mom o wasem ka ahwa na commander of the world of the dead na kana sum se nwai ura ayeden na ura aware ukuru kojofo so aware na uti baby no nso ti baby na oba afoforo na esa nkwan na egbo nkwan Mystery TV. In the name of Jesus. Yo, glory be to God. Anyone na adofo enenso aso awurade ani say yebehia na ya dwendwen omanga na ho ya dwendwen yankasa ya brabom ya dwendwen niam bi ekoso fi na no after plane crash no ne ye awurade ani say say bibi ne unyame renye bribiara on da na di nkire ne nkoa adifo na say de yempese awurade yempese yebetwen na awurade abeka kire ye kon ho because the throne of grace no ebie so obuapon ni de say ye mrade ye tumi kokobisa no na so hwehwa ubehu ubisa wobema ubomu a ye bebio nte say no ye ntrase ye ntwen say awurade mbebo amane ye kɔ ho ne yakobisa den na ekoso Ghana na den na esi ana awurade esra no nso say owo ho kwan say biribia oboy amane no ma yehu if say ono na asem ene wa tworo say God will never do anything without revealing to his servants the prophets. And if God is God of yesterday, today, and forever, and we are talking and preaching about he who, which was, and which is to come there. Therefore, tomorrow, today, we have to know what is going on and what will happen tomorrow. As it is written, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us before the foundation of the world in the spiritual realms, in the heavenly places, and in Christ. Holy Ghost take control. Eja yedasi. And say we go jen kratoba na tie asemu na fatu tim na fre unua na fre unua. Ne edi kan denti ene yese hyiemu anopai Daddy Lumba ebo njombi amame Daddy Lumba sama abetwa njombi a menkura mentiase na sunsumu ntimentuma recordo na kakra bi a mekai ne se mekai meto na asem bi a okai ne so se yen sori keke mbuaten yen sori mbuaten keke ye de asem na koto awurade anim ye da koto the judgment seat a ye pensem mu ene ye Fred Daddy Lumba ene ne yire mienu no ena Daddy Lumba na ebusuafo wo betrans na ye pensem mu enti no ye koje nkrato aba the update and the what the lessons of Daddy Lumba aka Kojo Fosu to the world or to the youth, the update of Daddy Lumba and the lessons to the world. The update of Daddy Lumba and the lessons to the world, especially the youth. What is going on? Yekwaba. Catch onia. The next episode, me probia obeye cartoon. Ekufa doje ho no babebo. Kufo abodo so abodo apakato. So huru abodo chamber kato.
Say then who to kwa nesia. Na Mahama Jaho as a referee. Na osre obeka say ceasefire. Fall out. Game close, you know. It was a game on, a game on, a game on. Yakwaba, ekojen kratobra. Amen. Bye. Ye kon man makro ma ye nyi prebu okwanso wo la la odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chenchecheche a wonya no aduro ende na me kanfo ra Bonny Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo Insanwama do akiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. In short of for Kai se wo twi bibi wo so na semba na bibi kram. Yo, everybody Yankupon, I didn't ask to for an open so yeah that was it. Say Yakojen Kratwaba. I say subscribe, send out more information about this world and the world to come. That is the world without end. Taiti, share, Mystery TV. Subscribe. Call a friend to call a friend. Share. Continue listening as it is written. Faith comes by hearing, and the hearing of the word of God. And it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. And this is his minister of Christ, and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. This is Prophet Dr. Abednego of the King of God Ministry. Now, commenting also, Erade Otie Oshe, so ye Jehovah knew, so ye Christo knew, also for your Baptist church. Oh, this man is lying. Oh, only the Almighty God will know either it is true or false. Who is the founder of Baptist Church? Do Jesus Christ came to found Baptist Church? What from Baptist Church? And what is their foundation? What do you know? What do you see? Baptist Church, the founder is a human being. But when we are talking of the kingdom of God, we are talking about the living God, the Almighty, the creator of the universe. The Alpha and Omega, Holy Ghost. Because Baptist Church, watch the Muslim, watch the Tatiana. Only the girlfriend once. Only Mushi. Say, Asamui, by this man, what he saying, say, Osama in Niho. Even when Jesus, he preached about the gospel of what? Sheol, which is hell, the world of the dead. When afterlife, Onipa Ufia Sasiswa, hereafter. Jesus, my God, my Father, preach about it, talk about it. Sometimes, Jesus was not yet dead. Which means he know there or he did not know there. Memfa no nchomo answer about that Lumba, the update of the Lumba, and in the Bebre ignorant of the wiles of the devil, and they don't know the truth. And ye worship what ye know not. I have to teach the whole world the truth. Jesus Christ, Oba I know who you, but he taught about the gospel of cemetery, the world of the dead, the Sheol, which is the world of the dead, underworld. So there are a certain rich man died. The man has rich, he has everything, and he died. And they come and took him away. And there is a certain poor man, poor man also died. And the angels come and took him and put him into the bosom of Abraham. So is Jesus also lying? If my God, my Father and my Maker, my Lord, is the mediator between God and man, he hears know everything about some Yesu, every spirit, every creature, go to Jesus. And Jesus talked to them. So is Jesus also an occult or a devil? Because the people are ignorant. That's why they say Jesus has a Beelzebub, the prince of the devils, because they know not. And they know that you cannot do this thing without any enforcement, enablement, or the power behind you. And they don't know the difference.
So Baptist church, Monty, your church is not a church. Let me tell you, Obi Baptist home free. They know not. Jesus preached about Shoel. That is the gospel of cemetery. The gospel after the world. When the rich man died, they come and took him and go to what? The poor man also died. They come and took him to the bosom of Abraham. Why no one has died and has gone to heaven? Only Jesus Christ, the preeminence of everything, the firstborn of everything, the Son of the living God, the Son of God. Imago Dei. Onu pen wako asamando wasa akosoro obi anko osoro ye. Me nkofo no kwa won de adwuma ne mamia me ye no kwa wo so won ko ye. And the afterlife oni pe free mu a ye oba bi omukọ. E na me makọ ho aba. Omo ka se na o hwe ni o chiro hwe asemi osanka. Na Yesu no o ka che on se efo ohie ni osikani ni ka kire Abraham se Yesu no onwu yo. Abraham or Saman or your Samai. O here your Samai. O Sikanini your Samai. Yes, so we or ye denti no who no ka Saman do asem. And ya have no. And yes, I see so. Asamando. That's the gospel of cemetery. So if you don't know, the gospel of cemetery is in the scripture. Which was foretold by my Lord, my God, my Father, and my Maker. So if my Father is a mediator, so I am a mediator. So the rich man asked Abraham, Abraham, tell the poor man Lazarus to dip a konkon, abua konkontiba, obenia yekesi, na wadania ponchreni, and to also soon because a ponchreni no own soon. And Abraham, catch your yenino, Lazarus no, non fence you, kon, uti, kon namayo, one for kon kakra, and so. Osikani the rich man no baby oda oja ahosisi ahoyirawo esum obre entietiemu nyashing of thieves crying woman baby ntrayo ayese oja no so ehyewo oda jemu nso ohosisi nso nso. That is the gospel of cemetery, the world of the dead. Antino ana Yesu na hifa na Yesu jina na tama samanfo bonkomo no jan o te here o ye denti. That's the mystery of mysteries. Enter that mystery TV tie and repent. Amen. Bro was netie. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Amen. And Abraham catch say, hey, Osikani, who we are saying, now we should be a unyai, when you be biara, and Tino say, dear, Waketia, Juma obey and Waketia, and say, who tran. Also, now what you said, Yaubia and Naubitra. And Ogusutra, Riasia, or Wajapadi Bebre, Ahuto, and Ma, a Yirinum, and then Kahun, a Bribiara, and so now Uni Christo. O yesu no onishi na so na owo Yesu Christo. No Jesus, no life. If you don't prosper, don't blame your pastor. If you don't go to heaven, don't blame Jesus. May God bless you. And you know, as Abraham catch and said, baby, any baby away, there's a vast difference, there's a vast gap. Bonka kese. And in Sunukra, Nensan to me, yeah, con ebe con tamabe do baby I won na aye vapor, it has been evaporated. Aye enframa unsan cabinet, unsan cabinet. So one more wine. Kabasho, one nina there they count joy bitters. The bitters and the bitters and the bitters. You drink the bitters, you go and drink fire. Say fire, ye no more. Udu asamandua. Ubo say a fire. Ujanso ye no. Amen. Aina efe the rich man catch Abraham. Abraham,
ana suma ohiani no nko wiase na onko kanchire enuanum ne adofo amoaka. Either you are president, principalities and powers, whatsoever you are, with so many names. Apumpru ho akonkon ho no. Onko kanchire say sakra o. Now after death there is judgment. Owechi achemuda ho. Nya obedua na obetwa. And I say Abraham sana Awurade Yesu ka kire say Abraham ka kire say hey menso mo yinsan ko wiase amane wa hu wiase na ne odide wo ha onsan ko wiase also enye possible on the ope baby wo sese on ma wiase bia na anuanom adifo ni bi wo ho. There are so many innumerable thousands of prophets, the men of God are on the earth, planet earth. Or shall prophet Abednego, this is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. Also, prophet na Yesu kan wasem say prophet ni bi was asenso. Wogusu boderu, wogusu kanukware, wogusu kasempa, cheche the good news, the good tidings. Now you neglect it. Now you rejected it. Now you cast it out, you know. There are so many men of God here. There are so many wisdom, the wise men of God is here. Nobody is coming from heaven, neither under the earth, to come and tell you the truth. We that is on the planet that have been sent at the end of the age, at the end of the age, by the Spirit and anointing of the Holy Ghost, to tell you the truth, to repent before it is too late. Behold, I have told you. And after the ensamanfona wabon komo wa samando. Na Yesu oka no chere yen se asamando wabon komo ho wo di asem ho wo hwe niama ne ekoso biara wo hu. Until odifu bi amfisuro na asase se ma meka hwe nkere obi omo. Edifu wasase so de da. Ne o waso no ontie ne ahohu ne ka kire asafo no. Amen. Yo, Awurade Yesu eda was. Sabiri yesanko je nkrato aba. Try near the Daddy Lumba, the update of Daddy Lumba and the lessons of Daddy Lumba, aka Kojo Fosu, is coming. Amen. I thought my ailment was medical, but no, until my daughter dragged me to this hospital. Prophet Dr. Abednego's teaching hospital, where they apply Castoplanto technology for treatment. And by Castoplanto, I mean spiritual treatment. So, in all, thank God for Castoplanto technology treatment. That is why I am alive today in one whole piece. Oh, Shisha, I only want to buy Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International, or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576 or 027-897-7215. Yes, glory be to God, the Father, the Son, the Holy Ghost. Already there was our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Yo, I'm gonna Kojo Fosu Daddy Lumba. Daddy Lumba, Kojo Fosu. Or there are some about they are got to and saying so balance. I weigh ashe. Na emano ene youth no ne wiase nyina momfa ye ensua ho monsua obi ensua de is a lesson. Na ye koi no ensem a ekopue ne se Daddy Lumba aden na waware na oyire ti baabi no akofo oba foforo nso ne nete onu se wa ye ne ye
ose ojitumu odifo na emom owa asem ka na commander of the world of the dead na kana sum sa why ose ha oye say be person twitwa uti na for the word ayi dade etumpan eyi ni tine nyina eno oye young boy respect say some dey be rasta ho e be bonjo ho afede that the lumber no steady that's how na worker ai mami chance mami sawa ose aw miura de nimu mini ura ayeden na ura aware ukunu kojo foso aware na uti baby no no so ti baby na oba foforo na esankwan na ebo nkwan ekwapem nkwan yo se sante nkwan yo ebunabunu ena huntumi ye ose ura no anya sa o na anya sa de na esawa se media nanka mafa kojo fosu se meba oba una wonu aware na oba na oba se obenye ba also media me hu no na watete apro wapansan na onye obiara kojo fosu eno ne yire nsu gira ho ena ba ko no dobro ne nsu no gira ho yes kojo fosu oni mababa also minim na ya meyira na me ndi lumba na me nyobiara me brand sada medi na mababa se waso na se wana aboamia na mebedu pempenso se wanso na on the offer kojo fosu se enna ne oba na mom enye okunu ene oba okunu ne oyire wajime oko obema bepe wa so fa ne se ona media nipadua no ena na mani je hu na mepedua no nipa no na ne hu hia me sadia ebesi ne yiye enti media na metete no eye se wa no munti o se wa no o se no otete kojo fosu se neba enti no na kojo fosu bedi obese obeye bibia na oye biribi nso anya no watia no enti on de enye kojo fosu ejapade because onim kojo fosu na kojo fosu on de lumba na onyo biara but ni pedua no ana eja ohiani wa wo mu fie awade nso eya na ya hometo ebusuanu mu nti obe hu kojo fosu no so obe fa no wetisi se nyeti biara ne na mfumpo kai so obe ma onye adwuma we an motete we oba be yo so also ni nyina media abrante na ne ho ye me fa mani je ne ho enti me ne me fa na mesisi ena ofa into aboka abre wo kojo fosu enti no se na se wa oye na wo ye wo emekura ho na mabesu nyansa wo meso mabesu nyama bebiro emani bi wo ho a wo ye na wo mo nya yire fatu ti enti se wa na uye na wo hu FM behwe na okitra na nti kokono o se prophet tie ni ma menika ho so fasu nyansa na bo wiase amane nti no okitro no bo nitinko okitro bo nitinko o se tie yawo ma bi wo ho a okofa na onu ohun se neba enti woni padua no hu hia no sinwaja pade na yewo imali bi won so a onu yire oye yire enti onu de obai se obeware wo enti ne yire no enti obe yire wo uniama wo no enti no obai especially a man etoso mienu on the obai aware obeware wo ayire wo na uniama wachafa odobroni ayampa se oba aware o say you odobroni ayampa se obra ho ase kojofosu ayedi o say kojofosu obeka afede kojofosu se odobroni die obra no ho ase oni hu ju ebiribi ohia biara no dada no na nititi neso na ho ana otonjom na nititi neso na nititi neso na oketro so boniti ko so hwe ojimi wa nti se wa turo Bible mu se oba yemfa yenti ento neso ana mo nti na oketro na niti kokonika oba nyesumu ya yedi yenti turo neso nti hwe ojimi ayampa odobroni
Oba yere. Nti oba yere no. Waware no. Wanti se oyobi kunu. Oyobi empra. Oyobi yere. Ana obi kunu. No wo yere ansa. Ose me de me ba ware. Enti me de me ba se me be ware. Na ni nyama nyina ne bibiara. Enti Kojofosu aye se sadia odobro ne huju. Obo nkwan. Osuso no mo. Ta o de dano. O enno benya dadi number no. Say na odobro na dida wa asa nkwan ni mu de ebunaburu anase adwene tuntu anase adwene na yede we bia wo no tenten no ena opupu ebunaburu no oyo koton kwan oyo dade eje dade abo akrante nkwan na ne yam nyama wo de afra etitiri no wo fufu na wia ketekete wa hohoro no apopa no ansa na ne ti da wo na wo so dade lumba na wo de da na wo da ayinti aututu kotra odobro ni kotra efise umame eye oyere sewa na onye nya odobro ni yema ono de no otiawo adibi ho ompese umfa ho nto obaaso no tretre na tretre a sewa etretre Kojofosu edade lumba senya onsei a onwuntem sewa eti se Kojofosu ji se wantiente na nka Kojofosu nye wuye hey oh kitule bi kisaba andolai anya ni woni anya Kojofosu woni leta munsu ye wantie sewa anti sewa de ofa Kojofosu se enna ni oba anti otetino wanyi ache abobra da ache wajidin odobro ni se me de maba nya obeke bia mese hu menka hwi nya obeke bia mese hu agidi me ya hwi nya obeke bia mese hu menka hwi nya obeke bia agidi enkrofo gidi anu so se Kojofosu so okogidi no wa ye din ti din ogidi okogidi odun ko wura esu eku feku enkrofo mu eni nyama bebre enti no bai se oni odobro ni no enko na wonko kantem na wonko court onko ware ni bi ena court se mo ntwansa ayeye enti danka odobro ni dida ni na no eye se kwaida ho anko ware no o ware na nka Kojofosu be ye we ama odobro ni na se wati bebi anka Kojofosu anka sa asemu enchi o sa kokai anka odobro dia afadi biribia dida biribia anka onkai se wampo na ni onyambe ye bia eye mesi minka hwe ni obeka bia mesi ho medi mensema mo nyame sa na ewe sewa oti ho odun sema mo nyame mi do nyame obobo mpai se urade ebie me ba mekuru Kojofosu ni no hu nonkai na mema ne manyina yase mu mfa ntumutu na muntie obama bia ni ho a ni refina ne ira ya ma no fatuti obarima bia ni ho a onkai ne ne yire ayaman abra emu yede abra wotras enti owoyire papa bi bai ozo kofa mpra be 3 otu kwan ana watoto ntuma ne niam agu we de ayamere dia enti no okache ne mpra nse wo ntuma media ma oni wonso oba afawe ana oja wachiri ko adwuma obeba no ne mpra na sisa nyama ne yire ntuma na wafako second wife mpra wa mbase obesisi o obetretre o oba ise obewia wakum mu asai osisai ni niama eno bema ni niama eno bema ne yire niama nyina anti oba bia utoso anaso mprebia wakofa na ye oso odedao onu na ne hoju onu na obu onu otie wasem onu obre ne ho ase ewoni nti okoto bre ne ho ase okana ho brasia maninya bebe ntrase na obeti se oye wo okrama nya jramwa
ejirama nyo kraman tinia ejirama behu na waye di no okraman hu a na otiemu wo anti se enye se kotu na ampre enefe aware na amba so wan ko ebiribi adida o akasa ware ne beji atum na wasensan na waye will ama odobroni anka ene sewa ni sabe sifem na se na ne akoso nyina no na dade lomba maame no na busuafo nyina wo hu sewa maame no so nyina hu na wo hu na sewa busuafo muso mpa de pa anka me akojofosu egusu sewa gusu sese kojofosu a ogusu bomode eye na ese so bo aboso na ode ta nachi na so num otu anam tompie mompie kojofosu tuni na ese so tu nai we na fere wa wani mumunu gira ho me hwe na nim enti na ye gusu ka asem no sunsumu court no na fe wo fre ensamanfo ni na abai hwe na mamena be gira ho sewa mumunu ade ankasa kura onim so obenya kojofosu ono so sa bebre wo wonya ware wo hu mema nti wonya sa na mema nipa no hu ne hia no se nipa na japade enti ne ka se wanko anka enne kojofosu tiase na wodi ni nkakra wodi ni nkakra man so bebre debi ebe ye dabi o ye di ni ne ye panine ye di ni ne ye panine ye di ni ne ono ni debi ebe yo onu metwan o ometwan fan twan na sewade o se debi a ebeyiyi anti senye se urade na etie sewasem ma kojofosu na asawa beto urade nu na ebi se urade ampanso no se sewa nanso odobro ni so waye na famude ono oba ware oba bedidi obedi ndi bedi aso wa onu so agbo aye nkwai atete no ma kojofosu ne kuma to ne em se na obewu ntem ti kojofosu jibi class odobro ni to nka because se wa de obeka and obeko se wa ho na obeko odobro ni ho ni ojiji no na odida no na ne kuma to ne yem enu ne ne mema no mumfa ntum tim ena ma ne so okotare obekunu ho mu se onware one enware ochina na hweye na wamfa onsa pan ansese nwura ankoto nwura na wanko nwura pan ankonsu amfa kenten ankonsu antini nyina chini ni tintinye tetan yes kojofosu your final word o say I love my wife sewa hey kojofosu ana odobro ni tiemu ai kojofosu ti wa yimiama o de se o betu yo so de o bedi yo ena o de da me ena o bre ho ase ti wa hu brase no ena ma me de me hu to wosu eno so na awie me nne anka me mfa me hu to wosu no na se watiatiam tinya se watiatiam no na me ye bibi na se watiam a na me ni aba me hu so na wo ntiam na wo do me na o bre ho ase na me de me hu to wosu na me koji din ena ma no me da ma ni musa na me jimi na ma ni so abu kojofosu hu da de lumba ho asia no dem no to ni nine na we aso no to ni ti no to ni nsa onim se olijo ye kohin ye kokunu ye kohin ye kotunu ye kohin no akojo nkuwe no jidin na ma ni ba no akojo nkuwe na sewa ni na sewa ni nje ho sewa ti ono osu na ni kredi ayre ho o se kojo hwe ni yo anka kojofosu da so tiase onyi nsayo ne bre nsu yo na afekwafoku ena kojo eye den se me so man fami ho nkobo nkrofo na ho no de sa aye musical star ne de edin ne hwehwe wan bo ho ban a obi bekumu enti sa ku no de what is a politicians o se me politics me pre na man fami ho nkomo bo nsa wa obekume me be yesta na man fami ho nkomo bo nsa obekume enti me so obi ba mekunu ena o nsu sa na kojofosu nwakunu ante kamen ko abushafo no nja den na ekumuno hina na ekumuno ontume nkonya ne mba ontume mfa ne mba ena ne okunu ntume nkyerem goze hu hia nkofa ne mba na nkasa why a mistake otie sawa anka ne kojofosu tias until the update and the lessons of
Daddy Lumba, aka Kojo Fosu. Na busuafuni na koto no ma hama kese ni so uti we ni so say gbai. Case close. Sewa is my beloved wife, says Kojo Fosu. Na odobro ni die na odidano obra ni ho ase na yenkwan na bunabunu no bunu no bra no say no na ode ne ko anti ade na sewa te onos na sewa wa sedebe onfama awrade say aware no ambaso wo aka Kojo Fosu Daddy Lumba eni sewa bro lintem anka Kojo Fosu be ye well brebia ama sewa bro ankonya sewa onya hu anti sewa ode onso enya hwe wade dana so ama ne kumato ne mo de ewu ntem de enya hwe na ni jimi nso be gini gwan Kojo Fosu won se wajimi and why small we hear no increase small by the fools despise counsel abusu apene ni so hwe ne husuye me nka nkyere oni a hyehyɛ ne ebobo ba ne ekoso oni se wanye ba ko munkosie no mo benya bia odobro ni unjomu no echiri mekaya mema wato ano se abenigo yi we Kojo Fosu necessary obonjom abenigo nyankopon we said the message na abenigo nyankopon we wanu ni wachi ni obi ni obi omo ni ohun ye no se nshira ni ohun ye na waje di na onu Kojo Fosu de enewe hu enti no gusuka no wabedwa ne etua han no enti misi han no yesu enya epu we han no enya epu we han no enya epu we ogofo rigu naba onyame refre enima hallelujah I know enya epuwe I know enya Kojo Fosu epuwe I know enya Ghana fo ni wiase fo epuwe ogofo rego naba. This is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. Kojo Fosu onje shindi ene wabeji biribiedi na ya me ya se owo asamind. Na otu njomo yi Awurade aye oyi Shadrach Meshach and Abednego. Prophet Abednego Nyankopon oyi na ye say no size. Shadrach Meshach and Abednego Nyankopon yen idanim na chi obi ni hobium. This is the Alpha and Omega, the beginning and the end. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. You say, I know. So in him is life, and the life is the light of men, and the light shine in darkness. And the light shine in darkness, and darkness comprehended it not. And Jesus said, come unto me, all ye that labor and heavy laden, I'll give you rest. You may find rest for your souls. For your souls. And the Jehovah for a Baptist for also depend your cry. You may find rest for your souls. Matthew 11, 20, 29, 30, 31. Come unto me, all ye that labor. Come, you may have what? Rest for your souls. And to okra ewo. Onipa unwiye ukra ni okra. Onipa unye frimu wa ukra ni abaye osamai. Wasa womanim. Nanso owo wiase fufuru. Onyame Israel. Baby a wo bia ma enyinye suyanse ma o. Emranto ani maba na mo mpesa mo ware ni nkrofo kunu. Se mo ne mo pe debi ebe mo pe aben wa ha. No onim so oboma odobro ni aben wa ha. Ye di ni de. Aben wa ha. Ye ko ni sa. Aben wa ha. Aben brother bedi. Ewie ni asem no.
ɔmɛyɛ ne nkakra bɛkɔpɛ carpenter ni bi ne wagya ne nkyɛn ɔbɔ dadoa na ɔde ama no ɔpɛ mason bi ɔti mɔta na waso wɔ enum ba na ɛtɔ fam a wasɔ wɔmpɛ brɛ ɔpɛ ne abɛn obi mbrɛ ɔketoro nkeka na atwerɛ nkɔ daade nkɔ numu sɛdeɛ obi mbrɛ mo obi di o nya obedua na obetwa na ɛnɛ nso nya kunu ne bia somuye message dia wanya somuye Yesu Kristo ni okunu no Yesu Kristo wansa no meka no na so ye wani kai sukunu jidia wanya somuye obema na wanya no kunu na wanya no obunsam hu ye de o jidia wanya somuye 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 obunsam hu ye de o jidia wanya somuye kasi somuye unya kunu bi ne ye ohwade gba somuye mewie onya me shira Yesu dim obi oyare ne yo hamusu obre amane petuo kwadanda. Now I command ye powers of darkness, ye arrogance, yare yo hawa tete biara fi o abrabo, come out fear onya me mbo ba onya me shira wo Yesu Kristo dim. Amen. Bye. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makroma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi echienchienchi a wonya anu aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweyem remu awrade eyinu ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko Dr. Edikre Wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo insanwama do achiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 in short of 4 Kai se wo twiri bibi wo so na